Hai guys, ketemu lagi nih sama ondel-ondel ganteng. Ondel-ondel yang ganteng sekali, luar biasa sepenuhnya dengan saya. Joget-joget gini nih enak nih, sore-sore gini nih. Ya, lanjut joget. Waduh, siapa nih yang dorong nih? Gimana lagi juga asik-asik ini. Ada yang dorong gak nih? Siapa yang dorong? Aduh, jadi rebahan gini tuh enak nih ya, rebahan gini ternyata ya sore-sore ya, sambil memandang langit yang cerah tuh enak tuh. Rebahan enak juga ya. Tapi nggak boleh malas. Ayo bangun, jangan jadi kaum rebahan nih. Ayo bangun jangan males. Bangun, udah bangun tuh. Lanjut joget lagi Del. Udah capek joget-joget mulu nih, istirahat dulu tapi masih pengen joget. Ini ondel-ondelnya juga pengen joget lagi ya Del ya. Pengen joget lagi kan Del? Nah, joget-joget gini aja ya Del, pelan-pelan aja. Iseng banget nih, mana teman belum pada dateng, katanya mau janjian di sini, dateng ngarak bareng-bareng ngiter, malah pada belum dateng. Gimana sih, bete banget nih jadinya nih. Aduh, mana suasana udah rame gini nih, enak nih. Biarlah begini aja lah, kita tunggu aja temen nyampe dateng. Udah dulu ya guys, sampai ketemu lagi. Oh ya, jangan lupa subscribe ya. Makasih.